Haga Ialehkai Roland Garros second round hapreng Jannik sinar Persia Juan Manuel. Haba pai syaga Ialehkai walau Jannik sinar utam lupa da Arlanot Henry habakut ke Ialehkai Juan Manuel. Ubade Rung Ialehkai na Argentina. Ola khore ga nam job hadin bulala ban Liem. Ya Jannik sinar ubabat ya kekerdan ke maningkong dan lai laar. Kata dah henriu lalai, henriu laar, san lah nyau, iwei lah henriu, bat iwei lah henriu. Haga Ialehkai jungki kentei hapreng ka sabalan ka Persia eka jakwamon. Haga nega Ialehkai ka sabalan ka kalau khur ka nam job hadin magalala ban Liem ya ka jakwamon da Arlanot. Kata dah nyau rasan ban riu laar. Haga Ialehkai parlo ka hapreng ka Egypt Persia eka Russia. Haga nega Ialehkai ka Egypt kalau khur ka nam job hadin magalala ban Liem ya ka Russia da Shikulanot. Pada yang kena Shikul juga Egypt layo ban tiap leng bau siko haka minit ban riu pausan. Haga waipat ke Ialehkai perlok hapreng ke Ireland Persia eka Qatar. Haga nega Ialehkai ke Ireland kalau khur ganam job hadin bagalala ban Liem ya ke Qatar da Shikul lanon. Pada yang kena Shikul jong ke Ireland layo ban tiap Tang haka minit ke basau. Haga Ialehkai Comebol Libertadores hapreng ka Independence Persia eka Rosario Central. Haba pai syaga nega Ialehkai ka Kynhun Ialehkai di Maria ka Rosario Central kalamat ika namrem hadin magala sya Liem hakmat ka Independent da Shikul lanot. Pada yang nega Shikul layo ban tiap leng ba ka penalti. Henry Baro artli kinegi Kynhun kiyo ban Rung sya ka playoff.